as a Kotoko fan, I am not happy for this situation for Polly. I am angry for right now. Minimum Polly da Nana Polly. Minimum Nana Polly da. But we're paying the team better TV station promo as a Kotoko game, as a Kotoko fan. Nana Polly, but TV to promo game or not. But no Kotoko to go and Nana Polly any actually. And I'm a raw hope. Ni pada sani te me bobo e fa na plane ni ani pada sani usi e fa sika won na kuma hu nko no ne moja na nwinu mu ni mu asam be kan se Polly Yakopon fa wo kransie Yakopon mo wo gere no ma no wabusuafo ho ban Yakopon so wabusuafo akomam ne nipa na wodi sa wu ni de on fa ne hu ni da be obi a Polly se man be di na chi Police ma ba hwehwe na ma yachi na no pa wie number be be ko bia police aman ene Polly moja be su afre no ekopise beche na ansa na Polly akoma ato ne yema ko dadin efuna di ko yi am ye video be police aman e be chesi nipa na wodi sai wu no menim Polly da menin sha wa no wanda but I am as a Kotoko fan de Some ye Kotoko fan ye na asema to menua Kotoko fan de na Polly opan ne kase ahon fedua hwe ne yere ne ma agro no mu di ne yere ho fe hwe ne ma ho fe hwe agro no mu di na hwe de ato ye nua no enna no mre me te story no TikTok me hwe bo no group TV ana me te story no say group TV for say eboa kom cameraman yani omo cameras nyina eboa omo de boa bobo esu atremafo no de boa bobo omo cameras ni mabubu no abia ebia kan cameraman na nti ma cameraman ko ase bo no ntimi ntwa biem me TV station e na me ra ho nsana na numere around by 12 o'clock na de ache awie 12 o'clock am ana me te se Polly me te news ni se Polly awu emna mentimi ana diawle wosa ko besa de ache me de kakra bia na mani ateme me nim opanyin ne da bet obete TV stations mi o promo Kotoko game sibia ma Kotoko fans ya ni gie sibia ne ho sibia nika o tete pena asem ko be pena asem bone be ne waye bone bay timi kunu ani pada sani totwe oba de fa bone nche wo da won obusuafo no me be ka won obusuafo obi bia ne sa wo ni mu bia me se no me be ka won obusuafo no pa wie no mere mo be bras ane mo wu mo hu ano da oba de fa mo bone nche mo da obi bia ne sa wo Polly wo ni mu bia ye bo panyin bi din o Ghana ase no mo da sani sa wo mu bi di on nasefo nyina no omo wo da kom so be wu na me ka de kere mo if say emoja mu duru emoja nye so easy say obetima djube kra every nsem I am not happy for this situation I nia Polly egure mu no oba de fa de kransi yi oba de nhwe ne gere ne maso mai ammo ho ban o madi di mo no mu omo nem no mo so le mu no mo nantem ne oba de ni mo no mu kan won hwe mo so mai me do oba de ase so wetin paibo do ma kuma so ade mama amen